احمد ترک سروک شاردریا باجار مردینه نهال مال خواه رونشتیه بری هفته دروژان او جوی خانی خواهد بگرتن پشتی به مرجع کنترل عدلی احمد ترک جالی دادگاه صلحی و سربست هات بردان جگرتیگه العزیز درکت او هات مالی لیدوی او 4 روزی هفته هر آسایشی جه خو بیان بکه هر وسا پاسپورت او جهات استاندن Yani kemasya meşi çebuğunun siyasetiydi. Ama kemasya meşi bu psikolojik çareser ne be? Ne astengi bu? Rasti. Le vakta devlet da Türk regahe liber kurda frabık. Ama çarkat edin. Şu bu aşitiye regahe frabık. Yani bira av bezanın ve hamu kurd bezanın. Rasti ji debe amkanı xaraxna bakın kemasya xubinin zaman. Le mejiye hişmendiya حکومت ترک هشمندیه او ریبری ترک چی لسر کرده گرک او باش به ناس کرن ملکی خانه هفجین احمد ترکشی به آزاد کردن احمد ترک گلک کیف خوش بویه هر او سپاسیوان کسین کو جوان ربونه پشتوان دکه حتی آلیکاریا مکریم گلک جوان سپاس دکن مالاوان آواوه امیرو پر کیف خوشن امو حواله مو دوستی ممگش کیف خوشن ایشالا امیر روی خوش ببینن و روی رشهرن روی خوشی ورن köye geçerseniz Mevlüt'ten hemen sonra köye gelin. هرچند روش احمد ترکی تندرستی نباش بجی نها دماغه به عزباندن میوانان او سردانان درواست که هر روزا شانده این پارتین سیاسی حوال خزم و حزج کریوی یک بیک سردانوی دکن گرتن احمد ترک و حوال متوایی قرارکی سیاسی بو ev yani İro ki Ahmet Azade ev kararcı siyasiye İloji eğer ku referandume ki çedve gere ev referandume da hak و حقوق kurda bicibe o siyasetvan kurda runin liser nave halkı xo denge xo daha zelal bilim bike. بالصالغ بردان احمد ترک نه هرکس ماتمایه جبر کولگو راپور طب عدلی هیوین بردانوی نمابون پارزراوی زینب چرن باز توپرک دبجه کو انجام جبوی herkesi وک sürprizek bu. Ahmet Türk'ün zaten tutuklanması hukuken دسری دا از و بیشم کو گرتن احمد ترک جی عالی حقوقی دا غلطی کی مزن بو لیبل دی ساجی امنه چواره بون کو ده هیامی کی وها ده اوره بردان öncelikle bunu söyleyelim. احمد ترک ده حفظه مجدار سال بوری دا جکاری شاردرتیا مردینی هات بو آویتن ده 21 همان مهیده هات گرتن و ده 24 ده هات حبس کرن ده 3 مهیده جی به مرج دادی آزاد بو نها به سربستی تدار زاندن مهدی مطلورو داو مردین